Dobar dan. Ja sam Ivana Antolović i pripovjedačica sam priča. I jako sam sretna danas što sam ovdje s vama i što ste mi baš vi došli poslušati moje priče. A sad sam razgovarala s vašom učiteljicom i ona kaže da ste vi već radili hrvatska narječja. Jeste? A ja vam dolazim iz Slavonije. Znate gdje je Slavonija? Da. Jeste bili ikad tamo? Ne. Znači morate doći. Ko je bio? Ja. Je vam bilo lijepo? Da. A gdje ste bili u kojem? Ne znam. Dobro. Znači ja sam vam donijela 2 priče iz Slavonije. Prvu koju ću vam pričati je na šokačkom govoru. Pa kad vam ispričam, znači na narječju je, starom. Pa kada vam ispričam tu priču, vi ćete onda meni reći koliko ste shvatili. Može? A ova druga koju ću pričati, ta je na našem standardnom jeziku, pa će vam ta biti skroz onako lagana. Može? Bili jednom jedni baba i džed. Oko 50 godina, stari narod. Veli baba jednog dana džedu: joj džede, ostarili smo, da makar prase okotim ili rodim, pa da imamo svoje potomke. Jednoga dana džed se digo, baba u drugoj sobe spavala. Čuje džed, gdje se prase dere. Babo, šta je to kod tebe? Joj džede, rodila sam prase. I tu su oni to prase čuvali, ranili u sobe i držali u čistom. I tako je to prase naraslo. Jednoga dana reče baba: joj džede, znaš ti šta sam se ja sjetila? Naš komšija Jozo dečko čuva svinje, pa da damo i naše prase da ga čuva. Ode džed kod komšije i kaže: faljen Isus komšija, uvijek bio faljen. Komšija, bil ti vaš Jozo čuvat naše prase? Pa ako će, ja mu ne branim. Jozo, hoćeš čuvat komšino prase? Oću, a hoćel ić za svinjama našim? U to došla i baba. Sinko Jozo, iću ja danas s tobom i poniću komadić kruva, pa ću bacat, nek se prase priuči za tobom ić. I tako nekoliko godina čuvo Jozo to prase, a prase naraslo do velikog krmeta. Ali znate šta? To prase nikada nije išlo sa drugim svinjama u ono kalilo da se kalja, nego imalo svoj džbun i tamo u čistom spavalo. Napije se vode i ode spavat. A to vam se prase, odnosno krme, zvalo Bilka. Bilka, jer je bila ko snig, ko mliko. Jednoga dana lego Jozo u svoj podnevski ležaj koji je imao između svinja i Bilke. Lego on tako. I kad se probudio, već se naspavo, probudio se i pogleda tamo prema Bilke, prema onome njenome džbunu. A kad tamo, znate šta? Najlipša djevojka koju je on u životu ikad vidio. Sjedi i češlja dugačku zlatnu kosu zlatnim češljom. Jozo nije mogao virovat očima. Protare oči, ali kako je trgo rukom, nesta djevojke. Skoči on tamo do onoga džbuna da vidi, a odande Bilka rokće ko krmača. Nije on nikome pričao šta je vidio, zato što ne zna je li sanjo ili je vidio. Pa onda sutradan došlo podne, a on vam legne u podnevski ležaj i pretvori se da spava, pretvaro se. Zatvori on oči, ali malo kroz trepavice gledi prema Bilke.
kad ono opet, ona ista djevojka, preljepa, sjedi i češlja svoju predivnu zlatnu kosu zlatnim češljom. Nije Jozo ništa napravio sada, nego i dalje šutio i nikome ništa nije pričao. A znate zašto? Pa ko će mu virovat? Jednoga dana mat se ustala Jozina i kaže ona njemu: sinko Jozo, ja sam već stara, a ti se ženi da imamo pomoć u kuće. Ja sam već našla djevojku tebi. Ma koju, mamo? Pa ta onu bogatu, škiljinu čer Maru. Neću ja, mamo, nju. Ja ću se ženit, majko, ali to ću reći koga ću uzet. Drug će se uopće ženit neću. Babinu Bilku ja ću uzet. Idi, sinko, šta si poludio? Krmaču oženit. Drug će se ženit neću. Sutradan majka opet tera sina da se ženi. Neće čut. Oće oženiti krmaču komšinicinu Bilku. Majka jadna šta će, ode kod župnika. I kaže mu da Jozo skanio ženi krmaču. Kad je župnik odslužio misu, ode u njihovu kuću i kaže njemu: kako si ti to mislio krmaču oženit? Pa to nije kršćeno. Nek nije, ja drugu neću. Reče župnik majke Jozinoj: šta da radimo? Ja ću pisat biskupu, biskup će nadbiskupu, nadbiskup na duhovni stol, pa odande šta god odsude. I tako nakon nekog vremena došlo pismo s duhovnog stola i ode župnik u kuću Jozinu i kaže: kad neće drugu ženit, nek dođe s krmačom na pismo. I tako i bilo. Ošo Jozo kod bake i reče joj: bako, ja sam krmaču zavolio i isprosio. Idem ja danas s njom na pismo kod župnika. Joj, znate šta? Cijelo selo nije moglo virovat. Ma di će Jozo krmaču oženit? A on s njom otišao na pismo. Došao on tamo i kaže: faljen Isus velečasni. Faljen Isus, Jozo, sinko, ti s krmačom sa mnom na pismo. Drug će se ženit neću. I tako pita župnik Jozu kad se on rodio. Jozo kaže: a znaš li ti, Jozo, kad se Bilka okotila? Jozo kaže: znam, i reče mu. A onda kaže župnik: Bilka, znaš li ti da si se ti godine te okotila? A Bilka: i tako, šta god je on nju pitao, ona tako 3 put se odzvoni njemu. Za 3 nedjelje bili svatovi. Cijelo selo je bilo pozvano u svatove. Rodbina je išla, jer rodbina ide u svatove, a ostatak sela je išao da vidi kako će se to ženiti krmača i Jozo. Došao dan svatova. Reduše pometale jelo na siniju i kad su svi jeli, reče stari kum svatu: ajmo mi po Bilku u svinjac, a vi svirci veselo svirajte, makar da je krmača mlada. Idemo po nju, podne će skoro, nek se što prije vjenčaje. Došli oni po mladu, a ona u svom svinjcu, čista kao da se sa funom umivala. Reče stari svat: mlada, evo marame. I Bilka privati maramu u ustima i ode uporedo uz njega do crkve. Kad su oni ušli tamo, reče župnik: kleknite, mladići. Jozo klekne, a krmača sjede na dupe. I sad pita župnik Jozu: voliš li ti, Jozo, Bilku? I Jozo kaže da. A Bilka, voliš li ti Jozu? I tako, što god je on pitao dobreda, Jozo odgovara,
a Bilka se odzvoni 3 puta. Iza svatova, iza vjenčanja otišli svatovi doma. Kod Jozine kuće reduše pometale jelo na siniju, a kaže kum: niko ne smije jest dok ja mladoj kume ne nagrabim. Svi vi svatovi lagano pijte i pjevajte. A kad se kumino jelo oladilo, reče kum: svatovi, možete užinat. I tako oni jeli, a kaže stari svat kumu: joj, možda bi i mlada pila malo rakije. I kum uzme čašu i natoči punu čašu rakije i strese u gubicu Bilkinu. Pita on nju: Bilka, hoćeš još jednu čašu rakije? A Bilka sve klepeće ušima i okreće glavom da neće rakije više pit. I tako su vam se oni zabavljali do ponoći. I onda reče kum: dosta je bilo svatovanja za mlade. Oni moraju ići spavat. Otpratili oni njih u njihovu sobicu i oni su vam se zabavljali još negdje do 4 ujutro. A oko 4 ujutro zakrutila jaka zima. Misli majka Jozina, ladno je đece, pa ušla u njihovu sobicu. I tamo kraj kreveta vidi nekakvu veliku svinjsku kožu. Uzme ona tu kožu i ubaci je u peć, a ta se peć iz kujne ložila. A kada je počela goriti ta koža, zasmrdila cijela kuća. Svatovi viču: maz gori, slanina gori. A majka reče: ma, to sam samo malo kožice bacila u peć. Kad je otišla vidjeti jel gori još ta vatra, čuje ona u sobice nekakvu dreku. Uđe unutra. Šta je, đeco, šta je? A mlada reče: majko, ti si spalila moju odjeću. A ona, prekrasna, u krevetu leži umotana sva u pokrivač, gola ko da je od majke rođena. Donese njoj majka Jozina svoju opravu neku lijepu. A kad je došla mlada među svatove, svi su kleknuli i pomolili jutarnju molitvu, jer su mislili da je ono majka Božja, a ne mlada što je bila Bilka krmača. Išao je neki svat u to vrijeme kući svatova i sreo zvonara. Kaže zvonar: pobro, jel ti to iz svatova ideš? A ovaj reče: joj da popo vidi mladu. Take nema u cijeloj kraljevini. Kad je popo to čuo, brže bolje se spremio i otišao u svatove. Kad je vidio mladu, ne može se mač. Došlo vrijeme da ide misu jutarnju govorit. Ne može se mač. Iza toga svi su otišli u crkvu. I dao je on njima svima tamo blagoslov. Znate kako ja to sve znam? Ja sam isto bila u tim svatovima. I tamo sam ila i pila. I još mi je jezik mokar. Jeste shvatili cijelu priču? Da. Je vam bila dobra? Da. Odlično. Znači, pričala sam tu priču na šokačkom govoru sela Sikirevci gdje sam ja odrasla u Brodskoj Posavini, tako da drago mi je što ste poslušali. A s obzirom to da ste učili narječja, ovo vam je sad baš, dobro vam se to sad sve poklopilo. Dobro. A čuj sad ovu priču. A isto iz Slavonije sam ju donijela. Bila jednom jedna baba vračara. Umjesto kose na glavi imala zmije. Ali dobra je bila ta baba vračara, znate. Živjela na kraju nekog seoceta maloga u nekakvoj kućici od blata i krov je imala onako slamnati.
s obzirom na to da je bila jako siromašna, često je išla po selu i zvali su joj baba prosjakinja. Išla bi vam ona tako i prosila i vikala: staroj babi daruj, pomoći se raduj. Ljudi su bili prilično siromašni u tom selu, tako slično kao i ona, ali uvijek bi joj netko nešto pomogao, makar s koricom suhoga kruha. Pomagali joj oni tako, ali znate šta? Oni koji su u selu bili najbogatiji, koji su imali najviše stoke i debele svinje i debele kokoši, ti su je uvijek potjerali: idi babo s milim Bogom. A u tome selu vam je živio jedan vlastelin. Ona kod njega nikad nije išla prositi, zato što bi znala da bi joj još i uzeo to što je isprosila, a ne da bi joj nešto dao koliko je bio škrt. Jednoga dana ona tako prošla kroz selo, ali nitko joj ništa nije imao za dati. Dali su joj samo malo vode da popije. Toliko su svi bili siromašni. I ona tako jadna i iznemogla odluči da će na putu kući sjesti pod nekakvu staru lipu da se malo odmori. I tako ona jadna sjedila, bila tužna i gladna, kad netko je ovako potapše po ramenu. Ona se okrene i vidi nekakvu nepoznatu ženu, a ona joj reče: babo, imam nešto za tebe. I spusti joj u ruku ovako šaku graha. I reče joj: sirota sam isto tako kao i ti, ali evo ti ovo. I sad ova naša baka gleda taj grah, a misli: a nešto ću malo od toga jela napraviti, a ostalo ću ja zasaditi iza kuće, pa ću imati svoga graha, bit će mi malo lakše. I stvarno to tako i napravila. Ovo malo pojela, ovo posadila. I taj grah je vrlo brzo iznikao i počeo je rasti i rasti. I bio je sve veći i veći. Prvo, jedno jutro ona je izašla, znate koliko je taj grah bio? Ovako. I narasto pod nebo. Pomisli baba: kakav je ovo grah koji pod nebo raste. I odluči ona, kao u svojoj mladosti, da će se popet po tom grahu da ona vidi šta to ima tamo. Zasuče ona svoju, znate, suknju ovako do koljena i obujmi taj grah i počne se penjati. Šta mislite, da se dugo penjala? Da. Ma dugo se penjala, znate vi koji je to put? Do Podoblake. Penjala se ona to tako i penjala. Već se umorila kad proviri iznad oblaka, a kad tamo Sveti Petar. Nije ona znala da je to Sveti Petar, nego ona drekne: staroj babi daruj, pomoći se raduj. Kaže stari Petar njoj: joj babo, vrati se na zemlju, nije još tvoje vrijeme. I daje joj zlatno jaje. Zlatno jaje ona uzme i spusti ga nježno u džep svoje pregače. I krene se spuštati dolje. Jel se dugo spuštala? Da. Pa znate vi koliki je put od neba do zemlje? Ona se umorila. Cijelim ju putem pratila sunčeva svjetlost. I ona se tako spuštala. I kad je stigla na zemlju, iz jajeta se izleže Pjetlić. I reče joj: dobar dan babo, kukuriku. Baba se toliko razveselila tom Pjetliću. Malo je on trčkarao po dvorištu, a ona kad je otvorila vrata one svoje kućice, on uđe unutra. Znate šta? Što god je dotaknuo svojim kljunom, bilo blagoslovljeno. Dirnuo je nekakav mali vrč, u njemu se stvorilo mlijeko. Dirnula je stol, na njemu paprikaši kolači. Dirnula nekakvo koritašce, u njemu se stvorilo brašno. Kako je baba bila sretna. Otad više nije bila prosjakinja, znate, ali ona živjela je skromno, jer je dobra bila, ali više nije dolazila u selo, jer su dani njezini sa njezinim kokotičkom bili prekrasni. A ona, kako je bila skromna, svaki dan zahvaljivala nebesima na tom blagoslovu. Ali kako ona više nije dolazila prositi po selu, tako vam se to pročulo, da baba više nije prosjakinja. A i čulo se Pjetlićevo kukurikanje skroz do sela. Sad je to zainteresiralo onoga vlastelina. Pa on reče svome slugi da ode po kokotička.
ode sluga i kaže da je vlastelin rekao da mu se donese taj pjetlić. Ali baba, nisu joj znate još vrane bile popile mozak. Rekla, ne dam. I sluga ode kući. Sutradan dotrče do njezine kuće nekakva 2 pastira. I povikaše, babo, jadna babo, gori ti krov na kući. I ona kako se jadna uplašila, istrči van i pogleda, ono ne gori. Nema požara. Dok se ona snašla, jer nije uspjela kokotička uzeti, ovi pastiri su ga ukrali i odnijeli u vlastelinov dvor. Jadna baba sjela u kuću i stala plakati. A u dvoru sve blagoslovljeno, jer što god kokotičak dodirne, blagoslovljeno je. I tako vam je vlastelin bio jako sretan, znate. Pa je on pozvao sve svoje neke rođake i druge plemiće i sve u selu nekakve viđenije ljude da oni dođu kod njega na gozbu. I oni su vam se gostili 3 dana i 3 noći tako. Kokotičku se to nimalo nije svidjelo. I kad mu je dosadilo 3. dan, skoči on na stol ispred vlastelina i kaže: Kukuriku, kukuriku, jedete babinu ukradenu diku. Jo, što se vlastelin naljutio. Šta vi mislite, je li bio ljut? Jako se naljutio. I onda je zgrabio kokotička i bacio ga u bunar. Mislio, utopit će se tamo, riješit će ga se. Međutim, kokotičak je upao u bunar i pio je tu vodu i pio. I kad je došao do suhoga dna, iskočio je van iz bunara. Ponovo je proletio ispred vlastelina i rekao: Kukuriku, kukuriku, jedete babinu ukradenu diku. Sad se vlastelin još više naljutio, pa je bacio kokotička u peć. A on tamo izbacio iz sebe svu onu vodu, ugasio plamen, a sav onaj dim uvukao u svoja pluća. I proletio ispred prozora i viče: Kukuriku, kukuriku, jedete babinu ukradenu diku. Sad je vlastelin bio stvarno preljut. Uhvati kokotička i baci ga u staju sa svojim vatrenim konjima da ga oni kopitima izgaze. Ali kokotičak je izbjegavao konje i pustio sav onaj dim iz pluća i od toga su se svi konji ugušili. Jao, ode moje bogatstvo, kaže vlastelin. I onda naredi slugama da uhvate kokotička i da ga ispeku. I oni to stvarno napravili. Ispekli oni njega, on potjerao goste kući, pojeo cijelog kokotička da ništa nije ostalo i sav sretan i zadovoljan i sit otišao spavati. I kad se smjestio u svoj topli krevet i pokrio se, i samo što će zaspati, kad ono iz trbuha: Kukuriku, kukuriku, pojeo si babinu ukradenu diku. Pa vlastelin nije imao mira. Znate, djeco, jer kokotičak u trbuhu nije podnosio društvo i ovaj nije mogao ni jesti ni piti. A stalno je vikao: pojeo si babinu ukradenu diku. Ovaj nije mogao ni spavat ni jesti. Pa bio je ljut. I onda je rekao ujutro, slugi rekao: idi dovedi onu babu da mi skuha neki čaj, moram povratiti ovog kokotička. I stvarno sluga dovede babu, ona ponijela neke trave. Sjećate se od početka da ona bila neka vračara, ali dobra. Došla ona, zmije joj miruju na ramenima. Skuha ona čaj i od samo jednog gutljaja. Šta se dogodilo? Povratio je kokotička, izašao je van. Kukuriku, dobar dan, babo. A vlastelin reče babi: jao, nosi ga odavde da ga više ne vidim i ne čujem. Ali toliko se bio uplašio da će mu baba zamjeriti nešto ili da će mu nešto napraviti, da je još uvalio ovoliku vreću zlatnika, nek nosi, samo da ih više ne vidi. I tako je naša baka imala ponovo i svoga kokotička, a i vreću zlatnika. I znate što još? Od tada, kad god djeca u Slavoniji čuju negdje nekog
Pjetlića da pjeva ujutro. Znate kako oni ujutro pjevaju? Onda djeca kažu kukuriku, kukuriku, za babinu diku. Čiča miča, gotova je priča.